Danas iz Živinica krećem prema Gornjoj Višći, tačnije prema jezeru ispod sela Hadžije. Vjerovatno je u prošlosti, dok se Višća još zvala Koprevac, u ovom selu bilo mnogo hadžija, pa je tako i selo dobilo ime. Idem preko križaljke koja je raskrižje puteva, poznato svima onima koji su ovuda prolazili. Putevi vode na sve strane svijeta, do vas je na koji ćete skrenuti. Znate sigurno da postoji reli 1000 jezera u Finskoj. I mi bi mogli imati takav reli jer je eksploatacijom ugljena na ovom prostoru nastalo 10-ak jezera. Nastala su upravo od ovakvih rupa koje su dubine i do 200 metara, nakon prestanka eksploatacije. Jedno od tih jezera je Rajsko jezero, koje je postalo turistički dragulj, ostala su samo oaza za ribolovce i ponekog izletnika. Jezero u Hadžijama leži na 320 metara nadmorske visine. Mislim da je nastalo od potoka Kažalj, jer se i površinski kop koji se ovdje nalazio nazivao tako. Izuzetno je lijepo i tu često svraća strastveni ribolovac, a moj veliki prijatelj Alija kamerman, koji često snimi i fotografiše divne prizore na ovom jezeru. Šteta što vam ne mogu pokazati takve fotografije, jer Alija je takav sretnik da ima takvu privilegiju i luksus da je obrisao Facebook profil. Danas ovo jezero nije potpuno zaleđeno kako sam očekivao, djeluje dosta lijepo, danas je tu mirno jer nema apsolutno nikoga, samo se u daljini čuju neka djeca koja se izgleda sankaju i koriste zadnje dane zimskog raspusta. Vodostaj je dosta niži od uobičajenog, a na obali primjećujem jednu kamenu gromadu koja je skoro u vodi. Pomislio sam da je to skliznuo stečak koji je tu iznad nekih 40 metara, a kojeg je neko svukao dosta ranije jer mu je smetao na imanju. Ali to nije taj stečak, već neki komad armiranog betona kojeg je neko tu stavio da bi na njemu sjedio, možda s njega skakao ili ko zna šta. A stečak je još uvijek tu. Dosta oštećen, ali tu je. Gore iznad, pored igrališta, postoji još nekoliko stečaka na smetljištu koje je neko pomjerio u neka doba kad i ovaj stečak pored jezera i o kojima sam govorio i pisao, ali niko ništa ne poduzima, pa neću ni ja. Nisam plaćen na kraju krajeva da brinem takve stvari. Tu sam da se nadišem lijepog vazduha koji struji sa obronaka konju planine. Tu blizu je i planinski dom Njivice, planinarsko društva Drenik Živinice. Čuju se damper kamioni koji voze jalovinu, čuje se poneki auto koji prođe, sunčan je zimski dan, temperatura ugodnih 0 stepeni.